čujem i pompa. Ajmo glasnije. Knjaževac ništa ne čujem. Ajmo još glasnije. Tako je, sjajni ste. Ovako su u sportskom izazovu ne samo učestvovali, već i uživali najmlađi, devojčice i dečaci iz knjaževačkih vrtića. Na platovu ispred Doma kulture nastupili su članovi svih sportskih klubova i organizacija, a u isto vreme identična aktivnost organizovana je i u Boru. Pobednik će biti grad koji okupi veći broj sportista. Kapiten knjaževačke ekipe bio je Aleksandar Kukolj, svetski prvak u džudovu. Budite aktivni, to je poruka pre svega današnjeg dana i zbog toga smo ovde. Ja vidim da ste vi pre svega dečica i mladi koji su skupili ovde, vi već aktivni, vi sve to znate, pa da pomognemo i našim starijima i odraslima, da se i oni aktiviraju, jer baš to ne treba da nam za aktivnost budu godine prepreka. Takmičenju se priključio i predsednik opštine Milan Đokić, ali i on i Božidar Maljković, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, smatraju da je važnije što više mladih privoleti sportu. Važno je da je danas ova lepa manifestacija organizacije Olimpijskog komiteta izvela ovoliko dece od predškolske ustanove pa do srednje škole koja su u nekim klubovima, sekcijama koja se jednostavno bave sportom. To i jeste jedan od naših prioriteta i u prethodnim godinama, a bit će i u narednim. Da što više dece privedemo sportu, da ih izvedemo na pravi put upravo kroz bavljenje sportom, a to je nešto što se uklapaju neke naše razvojne koncepcije. Mi želimo da Knjaževac bude grad koji će okupljati mnoge ekipe iz raznih sportova na pripremama kao što je to nekada u nekom manjem obimu se i dešavalo i mislimo da će upravo Knjaževac kao nacionalni centar za pripremu sportista iz različitih kategorija moći da od te grane turizma dobro i živi. Evropska nedelja sporta počinje 23. Mi imamo čast, a nadam se i Bor i Knjaževac, da učestvuju u tom sportskom izazovu u takmičenju između dva grada. Veliko mi je zadovoljstvo da vidim, kao što sam u govoru rekao, na otvaranju najljepši deo Srbije i najbolji deo Srbije. To su mala deca. Dakle, mi želimo da se oni, baveći sportom, privuku svoje drugove i drugarice, da se bave sportom, da promovišu olimpijske vrednosti, a to je da ova zemlja, da ovaj narod bude bolji. Naravno, to nije lak posao. Srbija jeste zemlja sporta, s tim što smo malo u padu. Statistike nam baš nisu najbolje. Naime, samo 10 do 12% od korpusa srpske omladine se bavi sportom, od toga 4% samo pod nadzorom trenera, znači stručne ruke, što u svakom slučaju nije dobro. Trebamo to razbijati, boriti se i popravljati. Manifestacija Sportski izazov deo je Evropske nedelje sporta, koja se po 5. put u Evropi, a drugi put u Srbiji, održava do 30. septembra.